tuni Kuki News vezosi na bon savin lem nevin tuni 11 August 2025 ahitain tunin zong igam sungova thil ho AHILOU le thil so ho aban cha in update hin bol ken hitin chule Milong chawai khanin holim na ananei na chunga zong hi mi tampi ilong hangovin keijong long kalunga hangin Thusei dan momong hi noisi dan kilang ahiin hize achu kanamite kahintep nom pen cha hile tunung tu ban tingle mi hita iti seiding ham masanga so anakinei hon tuni a hichito banga noisi ta kampau anei ho zat niem ho AHILOU le zat dang to mi mo the thu ho to in kiti ka thu ki sei kiti ho hi angai ha in hi chuto bang a lo na dinga hi ku ki cha ten pan ila ta devin kanami te ho avelen kain ti min hi chung chang jung chu neu cha ka sei no min in sei deu hin tin tu ni i topic deu a hi le meitei police officer mi nga hita chu drugs ama hoin a sei vai le ho hi narco itiven ama ho zo hi narco a hi naw hi tu a hi aban bana a hin het do a hin masanga meitei no mai IS officer khat ana ki suspend nu chu het de wa hin hi chinun zong I chanham khana birin ngo na anabola birinin ama ho langa panga drugs karbar bol thei na dinga drugs business ball khom pi dinga anatep ma hile anop lo je a apan namun chong dal ha hi ta chu anapot do jing a hin la tu a hi chi ho hi chi nu Thusei ho jong chu ata san lo a hin la tu a hi ama ho nam sunga jong hi a hin vet na wa hi le police officer lin ta ho a kona hi drugs izat ham khat hi anaki soblaya ama ho jong hi ta chu anne a apan ji wa hi mi nga lang hi anano do vi ti ho hi mo a hi ni chung chang hi neu cha holim na hin neu tin he thim na divin ama sapenin hi chi chung chang chu ga sei lewan 5 Manipur police officer ti so suspend ke bol ta so ama ho mi nga hoi suspend a bol so a hi le ipi bola Manipur police officer ho hi suspend ke bol ham tele hi chi hi ukhur times in azi dan dung ju ya hin sai de wa hi in hi chi wa hi ama ho hin boulder dunga drugs hin po hi chi Indo Myanmar langa kona drugs hin po ho National Highway 102 a kona hi khamna thei hin po ho hi anamanuvin a hin la hi cho chu ama hoin mantalovin akithu piwin hi ta chu anna free sa ta ve ti so mi nga lang ho mi thum lang hungo vai ta chu ama ho hi anna free sa hi chi thil so hi nisim nga ti chu August nisim nga ni a chu hi chi to bang thil so hi ana ama hoin akrol langa he ani dan wa hin hi ta chu ama o to ki tho homa ana bolu AHILOU wail hi chiwa a leader pau lam kai na ahi hi chi to bang na ho ana to ji wa chu tu ahi ama ho mi nga hi suspend ki bol ahi ti pa hi he chi news a ko na hi ke mo hin ama sapena chu ahi le inspector ning thousam Devdas Singh kiti ahi in ama hi inspector ama lam kaina hi chito bang hi abolo ahi in ani na a chu ahi le sub inspector B Depson kitikit ahi in Depson Singh mei teima ma ahi kin na bana constable khat ahi in abana head constable ahi kin hita chu pangal ho jong zaw ahi in anga na ahi ga velauchun pangal ho ahi in Zemandar kiti ahi in MD Amin kiti ahi in ama ho si hi hita chu tu ahi police on drugs to kisam kaya hi suspend anabol tavi ti pa chu nge iga he the de wa in se wa in
chule tu hin Manipur gam sunga thal ki manjat le mi ki manjat hi phondo na ahin bolvin security force hon hita chu ama hon thu phon ahin nei dawa hi ahile tu le tu a mi ki manjat hi zagup le som nga wal zen ahita in hi chi bana chu thal ho ki chomdo zong hi sang thumlang aling tai ti pa hi mo ai in hi chiwa hi ama hon hi chi akiman ho hi aseina wa cha hi le militants ti ahin militants ho chu koi ham ti ai le ei ho lang ho zaw lo hi chiwa hi thinglang mi momong zaw lo wa mei te thingnoi mi ho ngen amina ki zin KCP ahin PLA ahin pripak ahin pripak pro ahin aban le UNLF hi chi ho si ama do hi zagup le som nga lang awal tai ti a jong ki phon do na anabol vi ti chu nga mu ai kinin aban le tu hin governor Manipur governor a kona thuso kimodan dungzuya ahi lo le older kimo dungzuya chu ahi le Manipur State Commission for Scheduled Tribe adinga hi hichiwa Sri Hunyo kitipa hi chairperson dingin lendo ahi tai ti chu hichiwa hi Manipur governor kona older mo ahi ti chu ga he thene divine sewain hichi Hunyo hin order ahin kiso kit to ka ahi hichi in charge si apo jing ding ahi ti pa chu governor kona order ki modan dungzuya in ke saw hin tin aban le Milong chawai khanen holim na anei na chu inangai so ke diu ahi in social media dunga jong ahung viral he jengin ama pa chu I to bangham ahi lo la koi ham ti jong hi he no mai the wa hin alim hi velo chu ni che pa hi ahi ama hi ha seida jing hi tin ama hi na ho hi ya he so ke diu ta sanin ama hin Kuki chate anui si dan adang dang asei jong chu za nom khutia ki za da bi se lo ahi wanga asei khat chu kangpu pi hi gaza tabang hong hi ding song pi hi ahi le chun police ten gam tabang hong hi ding ai hi za chu ki chi thevin ti a Thusei na ho lainat ka sa in hi chi bana chu ama na sei chu kangpu pi a jong hi song na phut no vin hi chi wa hi nang ho origin na hi powi ipi bola hi chi to bang so hoi na phu ham hi chi to bang song na phu di wai le ke ho jong ka umovin ni do theu hello ham ti ho chan ge hi a savin amman ipi thu ane ya hi chi to bang thu a sei the ham hi chi lainat ka sain chule India in freedom fighter ana delaya British girl ana bolaya hichi laya pan anala hichi a district nga jong chu ivet na hile ama ho mi khatcha amin lo ai mi zale som get le git la chu mi zale som gup le thum to bang chu ei ho mi a hin hichi wa chu senapati district hita ta ahi lawa hi le alang khat langa ukhur district hita ta Churchanpur district hita ta hi chu ho ajong chu ivet na hile e ho mingen hi jing chu chandi langa jong chu ivet na hile e ho mingen hita chu masanga patna British galaya patna India independence masanga jong pan anakilata ahi le ipi bola tu ni ahi chi to bang bep sewa hi e ho the ham til e ho Kuki chate ki to lo ji oi hi chi chu het sawa hin hi za cho pona rom ji hi chi ho hi ahi the ai le isu thip na diu lampi hi ingai to wa khat la khat hi ki lung to ta ai pan wa hi chi to banga min inam pi ahin sei teng lehin adon but na khat be hi i bol ji diu pa wang hi dei sa na lam kai ho hi nga kain thu men hi aban le tu hin KSO Bangalore ho a kona het sa na hung ki bol a hi lo le ichi theina dingwa ama hon thu phon thu pi en nei ho ga velhakit no hitin hichiwa KSO Bangalore hon
thu asei now hi I het thei diu chu masanga pa na ki sei hin gal I hung boy tilwa pa na chong hi che ho ta bang hi ana ki sei hi in azi chu tu lai hi thu a phata po in hoi lai mo na zong lew hen email ma ho to ki khom to banga hi zi a hi ni za chu I na zo se vai ching thei ta hin kho I man diu ti pa hi ana ki ha sei le jing a hin tu chunga hi chiwa ks o hon thu phun na a hin bolwa point thum a hin pi ho zong he abona wangin simlo diu he a hin la het thim na diven a bailama hin seu hi tin tu la ya hi ks o pan la na zala amun za chom choma zong free education umai admission ngai lo lafi pi lo na dinga zong hi kai na ding na school kai thei na ding hi KSO ho pan la na zala hi is nam khat jong hi anakimu a sponsor jong ana umma a hi lawai le ama ho school ai kai a hi le free a hi ta chu kai theina ho chan ge jong hi KSO ho pan la na jala he ana hi a hin la mi khen khanin hi che ho chu hol to lova free education hi ti a hi ana mo zot jivin a khen khat chu alun ting le free an hi zi talo a khen khat chu free a hi ti a asim le a chaina ting le hi chi chu government recognize an hi ki talo ti ho bang jong hi ana kha a hi in hi za chu ikichi theina diwle ikiven theine diwa tu ni a KSO hon jong point thum a hin pi o hen point thum a hin pi na wa point khat na chu a hi le itiam khat na hi chi to banga kalson na ding gamdanga ko na kalson na ding inei tingule I kalson na khopi sunga chu KSO ho kiloi khom na KSO hi chi ivet masat deu hi chi wa chu ido masat deu hi chi lai gama hi ke ho jong school ka kai no movin college ka chi no movin a hi le hoi lai college a chu chi thei ham hoi lai college chu hoi ham ma sa ho organization hoi kido de wa hi aji chu gampa ma ho hi mi khen khanin het them lo mai thei wa hin gampa ma kiloi khom na ho hin in langa ko na hung ho hi koi tabang in langa ko na tu kuma hung zau tha ding a hi lawai le school hung kai tha ding au mai le school kai na ding hoi lai school a hi admission boarding ham hi chilai school a chu koin mo pu ding ham college kai ding a hi ai le hi chilai college a chu kon mo pu ding ham ti hi organization KSO ho ki hom so ke a hi hi ta chu nang ho boy pi ding mo nga aki gong do zong ki a hi ni za chu a hi the ai le gam danga I chi ding ting le ho helo hela inu ipa ipuya in ko zo si su boy sanga jong chu I na I community sunga kiloi khom na KSO in pan ala jing a hi ni che ho hi ga contact lew han ama hon iza kai inu ipa hung hi zong le ei boy pi thewa hi ti pa hi het wa ngai ti pa hi nga point khat na se wa hi in KSO ki hi cho chu contact na hin bol ma sat dewa hi ti a hin ani na a hi le hi chi college I kai ding a hi le chun college a hi azat aumin a khen khat chu private aumin a khen khat chu government aumin a khen khat chu private hi jong le college hoita UGC a hi lawai le kimin vona za chom aumen hi cho ho jong hi ma hin a hi the ai le hi chi ho zo se hi iza kai KSO in a het a hi in hi za chu KSO ho dong hi tin hi chi hoi la ya ka kai no me itiu ham center board na dan jo class 10 class 12 for hi ai le local board na I kai no muham local board ti chu state board na I kai no muham a hi lawa hi le center board na I kai no muham hi cho jong hi ga sei pi lewhan ama hon eima deida na chu iza kai e gon pi ding hi ti pa jong hi a hin het sa ven athum na a chu a hi le in langa kiloi khom na KSO jong hi in hi chi ho to hin ki he to vin lang hi chi ho a ko na contact hin bol vin lang ki zamal lew hen ita chu khopi an hung ting jong le na in ko suboi le hila KSO nom ta ki boy pi ding na na ding na chen na ding a hi lawai le hi cho chan ge jong chu na de ya hi le
IKHEL to vai le izakai hi ahi thei ti pa hi ahin het sa wa hin hi cho ichi thei ma wa ngain ngaji chu hopi sunga I ting le KSO a hi register ki bol ji dingai KSO ke hi zong le ma tribe sunga kiloi khom na student langa kiloi khom na au ma hi le hi cho a jong hi register ki bol te de ni ma nam sunga kiloi khom na khana chu het sa na ikibol de wa hi ti pa hi ama hon thupi ein nei thupi pen chu hi ti chu iga sei theu hin tin chule tu chunga TIM kiti holoi mi som na sagi kiloi khom na thado in pi Manipur anasa awa hi chi thado in pi Manipur ki sa holoi hi iga het thei de wa chu thado jong hilo thado AHILOU na ban wa jong chu ama ho phung tu le tu ai ho hin min izi tiang la chaina hi phung min izi jiu cho hi chi a phung min aji na haukip sunga kiloi khom na la alien pen hon jong hi ta chu boycott social boycott a bol khum ho loi hi ama ho phunga jong chat theilo ama ho tribe sung jinga a tribe jong nei lo a hi wanga chu mi tribe bel go a mi tribe la jong chu a leader a pan go a pan la mi som le sagi au mobin hi chi holoi kiloi khom na chu mei te gama analut nova hi chi mei te gama agal lut na wa jong hi mei te ho to hin pan khom ding dan hi nasata hi ta chu to gon anei jing wa hi to gon anei na wa hi tu a hi ama hoin thupon a hin nei na wa hi a sei thu pi pe nu chu ipi ham te aile thado is not Kuki ti thado is not Kuki thado chu Kuki a hi poi hi chwa hi clarification identity ati na lai a identity chu thado a hi in thado ho hi Kuki ke hi po wi ti mi som le sagi thado ho chu thado jong hello thado ti daw te aji chu haukip hon haukip phungpi kiloi khom na dungjuya thu na nei dungjuya wa chu haukip mo hi thado ka hi po wi tia clarification abol chai sa wa hi ni chu declare abol sa wa hi ni ja chu thado jong hilo aban haukip sunga jong boycott ki bol khum hinalai hi cho kiloi khom na ho cha hi ben a hi la point ni na chu ipsa ki ta wan tele ama hon mei te ho hi nga holim na anabol na wa cha hi le Kuki hi ethnic identity a hi poi na Kuki hi ethnic identity a hi poi hi chi political ideology a na Kuki ki sa wa hi bo be Kuki koi ma am poi ti a hi ama ho hin mei te ho hin nasata counseling anabol dan wa hi ni ja chu mei te ho hin hi chi to bang thu so ho hi ahin bol wa ahin so wa hin ahin la mei te langa a leader pau a CM lui pau birin singin anasaina thu anasaya center ho holimna anapi a center ho hinga hoita center a kona envoy hong ho chu aman hoita holim anabol na chu hile Kuki la ajong hi thado hi original Kuki a hi ti ajong hi anasai sa hin imu so ke de wa hin ahin la tu hin lamza thangin aza za na thu a pein ama thu a hi thil he iti se da he a heading ho a hi la wa hi le head letter ti ho vel ho jong hi ama hin edit a bola hi ta chu za na hi thu hi kilom ta hi ahin su do ji ahin hi che wa jong hi ga velo han mimbung village a kona su thien na ahin bol na wa jong hi Mr. Zanglun ama jong hi agas nisim gup ni a meitei gam sunga lamza thang nungzuya pangla achu gazaw ahin hi chi hi ama hon jong su thien na ahin nevin hi chi Mr. Zanglun sit lowin Mr. Lamzathang anazuya Manipur infal khopi a analut na a hi mimbung hausale simang pachang hon het pi na ima kanei po ve ti ahin la hi chi chung changa hi ga vekit lew chun
tu lai hi ho hi het letter man jong ethiam movin a copy dan jong ethiam movin a ko ya hi adi a ko ya chu di lo ham ti ho jong hi ki he thei bi se lo hi tain a hin la Kuki in pi asam ho kiloi khom na a thu a seidan dung zuiwa chu a hi le hi chiwa gachi holoi la hi chi membunga pa hi a hi theya hi le ama hin Kuki in pi hi nga hi salam asat ngai a hi ti a chu kinop to na ana newa Kuki in pi thulu na dung zuya chu salam sat dinga chu anaki koi a hi na hin la tu a hi hau ki la a zong boycott ki bol ho loi tha dau hi lo ho tha dau ka hi ti ho loi leader ka hi ti ho loi hin ipi bol ki ta wam ti a hi le ama hon hi chiwa Kuki in pi hinga salam sat sa ding ki ti hi tha dau nam su nim na a hi lawai le tha dau nam ki noi si na a la ki noi si na la a zong len pe na akila in hi za achu ki pom loading hi ti a hin la asam langa in pi ho thulu na dung zuya chu asatha dinga ki koi hin pi ara hi inop no bi sei ji ven a hin la a thil hi a bol ding ham a bol loading ham ti chu ani ho a hung lun ting le hi de wa hin a hin lai che wa ki sei ho bang hi i vet nai le ki noi si na lut mong a hi tu ni a hi tha dawin Kuki ka hi poi ti na zong khalo a hin la hi ta hi in pi het letter ho mangcha letter het ho mangcha mi khanin tribe pumpi control ding dana thu I seva a tribe min zong hoi ta hi ta hi inam sung eima tribe sung iki control thei ji lo paw bang hi cha chat ka sa in hi chi ho ze a hi inam hla samna izan ham khat hi ti hi het thimova eima tribe sung hi kisu tup ding eima tribe sung hi ikivet kolonga hi tu le tu a hi adi asa na chu tribe ma boy phat a hi ta point phunga boy phat a hi ta point ai lawai le eima sunga inam pi thil thum na ho a kipal theina ding ho a hi boy phat a hi ta poi pan khom ding dan na boy phat a hi in khat le khat ki thu khoma pan la ding dan ho a hi boy phat a hi a hin la hi ta hi pr ho a khat le khat ki sap to jing je wa chu tu ni a jong milong chawai ba chun hi chi to banga hi chungwa e atha the hi ti hi ka sei do no men hi tu ni a meeting anei na wa jong chu SOO Assam langa kona leader khanin thu ahin sai na jong chu ahin viral kitnin hichiwa aman asei jong chu ti ai in pi ho hi phalesele inam pin kingap na kinei ai in ahin la ivai hop dan ho hi ivet na hi le inam sungwa hi aki a hen dan na ding to bangai thu seven hichi a hi po in nampi kingap na khat hi a hi le inampi zo adi lo na zo adi poi ti a pancha jing ding adi a hi la adi e ti a hi pancha ding khat lungdeina a hi lo la khat kicha ja vai hop ho hi ibolai sewa inam hi ki hen za ding hi ti jong hi ka sei do nom kin ne hi chiwa tha do in pi asam hon a sei be kit na wa jong hi ga velo hen tha do in pi mina kiloi khom han a sei be na wa hi chi Kuki kiloi khom na hon thal choi hon kanop kadawa kho hau sa hi hen a hi lawai le mi pa khat hi jong le in so na khat chi ding ti za chu kal son ding ti za hi chiwa kanop kadawa isol wa hi in ke ho hi chi meeting a jong hi ahung nom jong ka hi po be force ta e ki sol a hi bo be ti ho chan ge jong hi a sei vin chule nga tukal Assam Kuki SOO group hon KIE KSO chule Kuki mina kiloi khom na dang jo sin tha do nam mi te chunga avela hunama thil ahin bol kit ta lo di win tip na akinejin izam ti a hichi a
anga lo le sarkar hinga Indian dan pi dung zuya athulu na kinading ti ahin hita hi government a jong gi na abol hin government lang kiti jong le so ho khela chu government to khom ding koi ama on thu nei zo oi hita hi government a i hol ki gi to ba khat le khat kinil phan wa hi pun mi som le sagi ho hi a hi the ai le tu a jong hi ikichin tu phan wa hi tai ikichin tu lo wa hi ta hi aninga Thusei ai koi jing wa hi le chun inam sunga mi noi se na i chan be na lai de wa hi ti jong hi ka sei be nom ke ne hi tu hin a chai na ding in iga het the ni de win ga sei le han i chi thusu thu phon ho hi 2022 a hi tai a hin la hi chiwa hi baite in pi committee manipur hon thu ana phon na wa hin ti chu hil chet na ana bol na wa hi hi chiwa jong hi Kuki tribe council ana dan KTC jong hi ana khadan hi che ho ji a hi ilam kai ho hi evet na thil hi in su ting le Kuki hi nation ham iti lai wa hi Kuki tribe ma ana ki sim do loi jong hi ana dan hi athu wang he abona gen sim lo ding hi mo a point ka ga la nom na pen chu any Kuki tribe keu hi a hi point Kuki tribe council jong ana dan hi chito banga hi Kuki tribe I phuji je wa hi boys hi chewa any Kuki tribe ti jong hi Kuki tribe hi so Kuki hi tribe ma ina so je wa hi I chan ham khana inam sung wa hi inam pi I nation isu niaw naw hi hunglien deu wa tu ni a hi chi chan ge I thon a hi in a hi the ai la kanami te ho Kuki hi nation khata hi Kuki hi ipan khom na penu inam pi min hi iti wa hi le Kuki in pi sim phat nung ai tu ni a KZC ki phu a KZC ho leader ho ga velauchun tribe chom ko na ki la khoma panna la ai wanga tu ni a Kuki cha te kinep na pen chu Kuki in pi a hi ti a hin a hi le Kuki in pi sungai ga velauchun ipiham ti lo hi leader a zau kit lo cho hi je a chong hi I o na khat no hi ni che ba chong hi idi lo na khat no I pan khom mo ba a hi le I ha de wa hi ikina vai le I ha lo de wa hi mi zo sin he cho ai wa nga chu I bon cha wa hi Kuki hi we iti u a hi le Kuki in pi iti teng le Kuki in pi a chu koi zawam ipiham ti ho bo ta a hi le Kuki student organization tile ipiham ti ho bo adang sin ama adang student organization dang anei ki cho hi je a hi Kuki hi tribe isove ti hi cho hi je a hi Kuki hi isu niau chan wa cho ipan khom de wa hi bon cha wa Kuki a hi ti a ina to pawin azil lo teng la hin I o na deu hi aban bana hung ji ai the ai le hi che hoi isu di wa hi tu ni a jong hi Kuki min ti a kiloi khom na na a hi tribe lo se azaw ngai tribe khat si in Kuki ikitum la wa AHILOU le tribe khat si kiloi khom na a Kuki min iput sa wa hi le sun iti ta jong le ibon cha wa Kuki hi vi ti jong le han ikipun khom thailo de wa hi ti chu achai nai ga sai the win tin ichi chan chu tu ni a Manipur police officer minga drugs to kisaya ana suspend ta win chole security force on thupon ahi nei dung jui wa chu mi zagup la som nga wal thingnoi akimando ta in ngaban le sang thum walang hi thaljong akimudo tai ti a hi thupon na ana navy ti chu ihungkil che theina hi chan chu in tin tu ni Kuki news ve zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thein bo jing taw hen